Dalan, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam. Inta ibasa ti Efeso Kapitulo 4, versikulo 27. Diyo ikan ti Diablo iti gundaway na amang sulisog kada kayo. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno, kandiyan. Balut! Balut! Bibingka! Gumatang kayo iti Bibingka! Balut! Bibingka! Uy! Si kamaninday tamasabat ko, Arnold. Uwan Marina! Anya Marina, nagalos. Marko naman. O, di awagan nakmut nga rod iti Ara. Ara? Ha? Naglawag nga Arnold, tinagan mo. Katuray mo't sika. Naglawag ang Marina tinagan mo. Nagbangsit anagan. Basta, Marko namlatan kanya. O sige, kat Ara ko namot kanya. Sige. Ay, mabisina ka. Ay, gumatangak man di tabibingkam. O sige, ikan kayo ti discount sa lapi. Saanin, no sa lapi lang ti discount mo kanya. Agiaman ka kit di ate ikan ka pa iti discount. Sige, tamang nga anak man po'y. Sakbay nga ituloy ko ti agla ko iti balot. O sige, tamanganak mo't iti balot mo. Gamatang mo't iti lakom. Gapo ta gimatang ka iti lakok abibing ka. Una! Ay! Ay, una yan dagiti dua. Datomboy kan bakla. Anyan ti panagranada nga aglaklako. Sakit agkoy-koyog dapay. Apay, dakas ka din no agkuy-kuyog da. Ay na, bakla kan tomboy. Agkoy-koyog nga agisursur-sur itilako da. Ay, makakatawa ka talaga. Nanay. Aday tadan. Bibingka! Ay! Anya ti kat-kat nga, nanadurina. Uwin nga rod, nagpigsapay ti katawang nana. Anyan ti panagtumpong yo adwa. Bakla kan tumboy, agkoy-koyog nga aglaklakaw. Kat, Anya kumamot ti dakas na. Mas daawak man ngamen. Apay adi kay pay lagbalin apod no alalaki kan babae. Ay na, nagado alablabidem, nana Dorina. Gumatang ka kadi iti bibingka? ano gumatang ka iti balot alakok, nanadurina? Ay saan? Pagananok nga iti gumatang iti lakoyaw. Anya nga iti amok no dakit di mo't laok na dayta lakoyaw. Anya kumamot ti ilaok mi iti lako mi, aber? Anya nga iti amok. Ay nadurina, no saan ka gumatang iti lakuda, di kan agsaaw iti makapasair kada kwada. Aya. Ala, gumatang ak iti lako yaw. Balot kan bibingka. Ay na, agyaman ak nanalilay. Agoray tayo sopot ko. Ay na, agyaman ak mo't nanaliloy. Ngam siya, jakla kaya ti gumatang, narigatan, amang ano masabido nga nakpay. Anya? Bay amon ara, saan mon atutupan? Apala ti itden na natutupam. Anya ngay anak, nalakom amin abibing ka. Nanang, nalakok amin. Kat umayak lata mangala iti isursur ko. Ala anak ko, ingka nga rod agila ko pay. Ilako manan tay naodi ngayon sa ganak. O sige nanang. Wino aginanakamutan, ta siya kunti mapan agisursor. Ay, saanin nanang? Sikat aginana. Ngamin, nabannog ka ita nagluto. Kabaala. Saanin nanang? Siya kon. Ala nga rod anak ko. Si ka lang nga rod ti agisursoran. Ganay agan anad ka, wan. Wen. Di oray man masabat kung tumanin da bakit Dorina. Anya kuma. Ada ka di parikot. Ay nananang. Uyawin na kami kin ni Mar. Ay na, bayan nyo latta ida. Diyo ikan ti Diablo iti gondaway na amang sulisog kada kayo. Tapno mang tutop iti riribok. Nanang. Wan anak ko, ngamin, no tutupan nyo ni Dorina, sigurado nga apa dayta, nga awan patinggana.
Isuasi ka, anak. Pangasim, ta saan mo atutupan dagiti kakastabanag. Agkalma kalatan, anak ko. Day tati kasayaatan nga aramidem. O sige, gumatanggan man do. Kalutluto day ti bibingkak. Naimas. Sige man, ikanak man iti maysa. Mangpidot kalat ta ditan, ta nakasupot-supot matan. Kasla na ihimas nga agpaiso Naimas. Agyaman na ka. Hoy, Mando! Di bayad mo nga ay! Tanong, topay talada ropang bakla. Ay na, malugyak no kastilaan. O nana Dorina, kinandi anak mo tilako kabibingkang di na binayadan. O may kukumasingiran. Ay, awan dito iniman daw. Iso ti singiram. Nana, si kala ko man timang bayad. Ngamin, malugyak mo tin ano di nabayadan? Nagpasit lang aro doon ti ganansyak. Ita, malugyak pa. Ay, awan bibiyang ko. Ala, pumanaw ka. Tadi ka manaktak. Ay namar, talaga nagalas to ugali day di amando. Kunamlan asino. Hintun kwan, ba't takag ti ulo na babayin iti pang-or? Anya, unay ka na ara. May salang abibing ka ti pagaramidam iti kasta. Madimata. No saan namin nga ikan iti leksyon day jay? Hiyat adanan ton, agruam. Sa bagay iso nga iti maminsan pa'y akasta ti aramidan akin ka. Kugtara mong. Ha? Uno san, danuga mong ti mata na. Ala, maditi kastamar. Kuna ni nanang, saan lata ka nun atutupan? Nasken ka nung agtapel ka, tapno saan mo ama ikan iti gundaway ti Diablo amang sulisog kan ka. Kit no masulisog ka, amang ano pumayso ti imbagam. Amang ano anyan tukit di ti mapasamak. Ha? Isabay-bay aklatan. Anyangin nga ron. Hanggang intun sumaruno, liklikak to ni Mando. Tapno saan na mga lapay itilakok abibing ka. Nang runa kat saan mat nga agbaybayad. Mar, mayat magtipanagkuy-kuyog yukin ni araan niya. Una nalilay, ngamin nasaya at mati ugali ni Ara. Un nga raw, agsidaaw dagiti daduma, gaputan nagtumpong kayo abaklaken tumboy. Nagkuy-kuyog, uno agayam. Una na, awan ti parikot nga uray baklaken tumboy kami. Tawan mo ti madingar aramidan mi iti para mi ataw. Ay katun kasta ti mayat. Ala, agbalin kayo kit di amodelaw kadagiti kaarupa. Nga iti likodan ti pananguy-uyaw da kada kayaw, kat agaramid kayo kit day iti nasayaat. Nana, kat saan nyo atutupan dagiti kaskin ni Dorina amanguy-uyaw kada kayaw. Una na. Nasingpat kayo kin ni Ara. Iso nga ituloy yu dayta, Mar. Tayo nga ro din no nakasagana kayon, Ara. Mar, mabit lang daibak ni nanang ko Nanang! Umay kan Nagbayag ka kami ng aya. Pusipos ka pala, pusipos dita sarming. Umaya kon. Kita agmat ano adauging na ti rupa. Kan numayat matlaang at ibistida ka ginatang mau, numaibagay kanya. Nagpintas tupay, Nana. Bulaklakan amaris asul. Imubing ka, Nana. Bagay mo ti kolor na. Oh. Agyaman no kasta, Mar. Alain tayo nga rodan makimisa. Ang mga numaladaw tayo pa'y. Aho, kunamlan asino mo't na jay abakat Gloria. Nakabistida ka no? Sakat adapay labag na? Sakat nakasandal? Mapanda ka no makimisa? Apay, dakas ka day no agbistida ni Gloria amapan makimisa. Katkas jay ti maiparbang.
Adag iti babae katrumbeng anak kabistida da. Nagraraman kit di kan kadwa na tay anak na abakla. Kastamot tay manugang na atomboy. Anya, Kan may sa, kundi misa dagi jay bakla kan tomboy. Apay, maikarida ayakan ni Apo Diyos. ay na, awan ti karbengam nga agsao iti kasta Dorina. Taamin a tao, no lakat ta nasaya at ipanagpuspuso da, maikarida iti sango ni Apo Diyos. Sika, Dorina, amirisem man ti bagem. Iti kasta nga ugalim, ama naguyaw launay, ama nagtagibasit ka iti padam a tao, kan naglaing ka amang parnoy iti apa. Maikari ka nga ta asumango kini Apo Diyos. Ha? Amom, Dorina, tapno maikari ka asumango kini Apo Diyos. Nasken nga agbaliw kan. Nga may nukas tamlatan, amangan no di na kan tubigbigan ni Apo Diyos nga anak na. Nga may, tima ko na nga anak ti Diyos, kat addaan iti nasaya at apanagpuspusaw. Managayat kandat tumapay. Oho, kung amot lang no awan mo't basbasol mo, bakit lilay? Wan, pudno. May saak ama nagbasaw. Kat bigbigak dayta, Dorina. Ngam siyak, sa anak akaskan ka. Tasyak, jak kayat tiriri. Tati kayat ko, kat kapya. Anya? Ala, ingkakat makimisan, Dorina. Awisem ni Mando nga anak mo, taing kay makimisa. Tabareng maiwanwan kayo nga agina, kat agbaliw kayon. Sige laeng, Mar. Dito'y kan amangan. Isungarod ang nagluto tayo, tapno mangan tayo. Sige, Nana. Naimas ti linoto tayo. Magustwak laonay. Ala, sakbay amangan tayo, agkararag tayo pa'y nga umuna. Tayintay agyaman iti Diyos. Ay, syempre, ananang. Wala, da kayon ti mangikararag iti kanin tayo, Nana. Sige, agkararag tayo nga ro. Hoy, bakla! Rumwar ka man dito ta bugbugin ka! Apa nga kenwaras iti karo bajak binayadan ti bibingkam? Ah! Salbag ka, bakla. Pumido takpay iti bato ta uburin ka. Rumor ka tagpinalas ta! Bakla! Naimbaglakit din ta nagsardangan ni Mando nga agubor. Saan ama balinti kasting aramid na, Nana Gloria? Ara, Nadyak lang nakapagtupal itay. Rumwarak ko man tapang orig iti 2x2. Makapa-stress. Nakakainis. Ay na mahiblada ka talaga. masaya at mat, tasaan mo at tinutupan. Tama nga niya pa'y tinapasama kada kayo adwa. Ay, noan niya laon ay ti pagbasbasulan tayo kadakwada. Taapay akas ta ti ugali da kada tayo. Akas laawan kaimudingan tayo, dito'y lubong. Nana, Kanayon ang maidanon kanyak ti ibagbaga ni Bakat Dorina, maipapan kada kami nga agina, Mara. Kan oray sika, mairamraman ka magten, gaputagayam mo ni Ara. awan anyaman na, Nana. Bayan tayo latay da. Tay ko na da nga rodan. Basta saan dalakit di asulukin ti mata tayo. Ay, nakakainis talaga. Pumakita ka din ng oras. Rumwarda kita wrinkles ko. Sana mabalinday to eh. Naskan nga ireklamo tayo da di Amando. Kanura di inana. Ikamang tayo dito iti barangay. Ha, Nasaysayat pa'y, Ara. Pudno adi tayo idatutupan. Ngam naskan mat amawarningan dan. Katita, anya ti makunayo iti reklamo dagiti tao kada kayo nga agina. Mandaw, Dorina. Kwa, pakawanan da kami kuma. Kapitan,
Tao kami met nga addaan itirik na masaktan, Dorina, Mando. Katikayat mi kuma, sardengan da kamin. Nang ro na launay ti inaramid mo, Mando. Nabuong ti sarming dagiti dua atawa mi, gapo iti panagubor mo. Addaak idi iti asidag ti tawa mi, taagbuybuya kami idi iti TV. Kat dandani natamaan ti ulok iti bato nga imbarsak mo. Kwa, Katap na saan na maulit pa eh. Nasken nagmulta ka iti inaramid mo, Mando. ha, Kasta ti kayat mi kapitan, agmulta ni Mando. Kun sukatan na adi tawa mi anadadaal. kwa, Nangagmo ti kuna dagiti nang reklamo ken kaman daw. Agmulta ka kanaw. kapitan. Agmulta ka man do. Tapnusan mo nga ulitan pa eh. Pakawanindak ko ma, Ara, Nana Gloria. Saanin ang maulit tinaramid ko? Wen, napakawandakan, Mando. Nasken agmulta ka latta. Dayta ko man ti pagbaliwam man do. Ay, no sa bali aklaeng? Oray kas ti abaklaak? Amangan no rimuara kiti day di agundaway a panagububor mo ket tinutupan ka. Amangan no nagpin na taytan. Naimbaglangan at nakatupulak pa eh. Kwa, Mando, sana gaputa may saklang abakla ket tagibasitin naklao na yan. Kung maaramid mo latan ti kayat mo kanyak. Kada kami. Kung may sa, awan mo ti madingar aramidan mi ken ka ah. wan, kat pakawanindak ko ma. Sige, napakawandakan. Sapay la ko mga ron. Tapod nung agbalbaliw kan man do. Tikat aramidam. Mangsapol ka matan iti mabalin mo apagkwartam. Tamakatulong ka pa'y kadag iti dadakkel mo. Asaan kat aday tamang kibor kan agbarbar ter aramidam. Maragsakan dagiti dadakkel mo. Nukas na teramidam. Agbaliw kan, Mando. Wan, ikarigatak ti agbalbaliw. Kat pakawanindak manan. Liklikan ti manglais, mang tagibasit, ken mangranggas iti kaarubam, tapno nasaya at lattatin kay panaglalangan. Kat diyo ikan ti jablo iti gondaway na amang sulisog kada kayo, amang aramid iti saan arumbang, tapno mailiklik kay iti pakadadaulan. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, anay tampok diti programa tayo. Dalan. Kinapudno Ken Biag. Insurat para iti radyo ni Virgie Paclay. Computer recording technician Samir Chanfing. Musika ni Dante Martinez. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanday toy nga istasyon. Agyaman kami iti inkay parang tarabay na imbag nga oras kada kayo amin.